thank you berarti apa ganti? No. Ya. Pelanggaran. Ya. Ala Soko. Position, hati-hati. Marco. Follow. Mulai Respect our team, our job. What is this? This is kartu kuning. Pelanggaran biasa. mulai. What is this? Itu kartu kuning. Kasih tahu dulu orang. What is this? Focus in your job. Respect our team. Wait, Kartu kuning. You fist some rules. berapa kali kita melakukan sana begitu mainnya? Tanya harga tanya wasit udah salahnya. Ya. Respect our job, please. Respect our job. He fell down. He asked for Dia nggak ngerti juga coach bahasa Inggris. Tidak bagus the season. Tidak Ayo bagus. wasit. Tidak bagus. Jangan begitu wasit. Ini asli pelatih kapun. Pasti dapat. Berarti coach. Ya thank you berarti apa ganti? No. Ya. Pelanggaran. Ya. Ala Soko. Astaga. Diri. Ayo wasit. Wasit. Astaga. Jangan begitu wasit. Jangan begitu wasit. Tidak bagus. Ayo. Jangan coach, ganti lagi. Cepat sekali. Ganti lagi. Dokter, hati-hati. Dia bagaimana caranya dia kasih menangin? Tidak bagus. Tidak bagus. Bagus. Awas Anda. Harus langsung. Awas Anda. Fokus. Ya. Wasit nih, profesional nih. Wasit. Satu kali deh. Asal cuk. Tidak bagus. Aku tabrak itu wasit. Datang gitu, datang. Harus secara versal. Hati. Control. Our ball. What is this? Kartu lagi dua-duanya, kartu lagi. Weh, wasit. Yakob. Sabar lagi Yakob. Tegas tapi kau aduh. Anda, hati-hati. Yakob, tahan
kontrol. Jakob. What is this? Jakob. Ya iya. Jangan mau diprovokasi dia. Jakob. Begitu dia. Jangan provokasi Jakob. Pindah. Ini. Lari kau, Cok. Yes, come on. Please. Terus. Apa please? Itu bola apa kartu tuh? Kasih bisa. Jangan kita urus. Udah, diam kau. Udah, duduk. Kasih bisa. Gerakan tambahannya wasit. Sudah, diam. Jakob. Tambahannya. Terus kalian itu lihat Datang, Bro. Alamak, datang, Bro. Position. Astaga. Maju lagi, Osun. Udahlah merugikan, Cok. Tahu isi. Siapa? Maju lagi. Harga medis dari mana Indonesia nonton. Terima kasih. Sabar, Nanda, sabar, Yakob, sabar, Tenang, Nanda. Sabar. Ya. Hati-hati, Nanda. Hati-hati. Hati-hati. Gampang sekali kartu. Ada tuh pres biji langsung. Gol ini. Di sini gol ini. Ayo. Cari kakak atau Demikianlah pertandingan babak pertama antara Arema FC melawan PSM Makassar. Skor sementara imbang tanpa gol alias 0-0. Lalu pakai tangan nomor 4 itu masih. Tidak, maksudnya. Sudah kubilang tenang. Pasti nak kasih kartu merah. Tapi salah orang. Agung. Cepat. Wasit bagus. Itu cuma kamu kena bola. Akbar. Ayah. Dari belakang. Apa itu? Kenapa? This is Pelak, this is good. Come on. Gampang sekali. Forget. Sama-sama. You change the rules. Hei, nanti mati pemain baru kartu merah kah? Come on.
tangannya. Gol untuk PSM Makassar oleh pemain nomor punggung 39 Kenzo Nambu. Tunggu. Warman, cepat. Yes. Mantap. Iki. Wasit. Come on, Beto. Tadi dorong kotiu. Wasit, binatang kau. Wasit. Goblok, tadi dorong kotiu mana? Ayo saya jadi kena kotiu. ABC. Iki. Tiga poin. 3 poin. Pihak yang mendukung pertandingan pada sore hari ini.